tuna pullua ZPM ay warong kalinaron sa engkan i all party baka kay independent candidate ten kana ngai tu wangwanga tuna election expenditure observer ECI naron tirhote anfel viawa an ni na sangvia mai thea amar chu anron kalna chan free and fair election te accounting te dikta ka titura an ngai ni mai lai baka khanin an han chet vel da kha mi zo te khamin pa zu join kan thia entinan mania piri tai te phechu apakha zo khan proxy candidate ani lo mo ti te yelen o achua piri tai khamo chu je chu piri tai paisa man manglo wang khan ati der me yang tel lo tia kha khan ti lo top tur ani ti khan sei duwa tin ko hun te an du hun na ten ko kuala tin mania helai staff te jing mi pakhat phechu an lo trong awang high school no pong ang main meeting chungina din chuatir chakni ti te awma chuan ka han kalvela khan i anin tilal na hmuna phechun expenditure observer turkha general observer angin hmunthang khala chuan an chatlani chuan ta hangai tu wangwang hian hemi te pani election observer expenditure observer te hian mizo mi puite abik takin party angamo kan sarkar thokhelai local lo puitu te an musidlu tuka chuwangin until tina kongtin renga khan har ti har sat siama harassment kan tribal feeling of anga harassment akha anon daning kan chuwang kan oi theilowa kan ron khoma party thengilin party chunga ramle nam issue ni wangin kan tang rola ni ti kan soya hi kan hekna taka chu election commission of india ni kan mail tawa chu tu na hen kan aro pi nazuge po kan pe a ani pheju ama lungolo na kan nei lawa afel ma chuti kara chon hi kan thelu den ni ti hret ve ngai kan ria le atul danin ama mami lo lak pi ve tu kan duani chon